Mũrimũ KIRIGA nĩ ũtuthũkĩte thukuru-inĩ wa AIRITU wa secondary wa Eregi ũrĩa ũrĩ mwena wa Ikolomani kaunti-inĩ ya Kakamega na gũcũngĩrĩria makĩria ma arutwo 95 gukoma thibitari-inĩ itiganite. Tumetoka hapa tukaenda paka Mbale. Mtoto akaangaliwa, nikapewa mtoto, nikaenda na yeye nyumbani. Kufika nyumbani nikakaa na mtoto, nikaona hapana, mtoto anazidi kulemewa. Nimeenda Kakamega. Ati hiyo jamii mnasema mtoto ajitolewa choo, wangu ndio ajitolewa Kakamega. Inafika wakati mtoto miguu inakwisha kabisa, inabidi nianze kubeba. Arutwo aya mambĩrĩirie gũturwo nĩ maru, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie namba nene yao kũremwo nĩ gwĩtwara na magũrũ. Nataka quietly per class tujue ni Cynthia form 4, Sharon form 1. Ndio msasi aenda amuone hospitali. Nataka tushirikiane na hawa. Huyu principal hana mtoto hapa. Hawa watoto ni wetu. Kama kuna mzazi hapa anataka mtoto wake apatiwe, aandike barua na aambiwe ukichukua huyu mtoto aenda akonjeke, serikali haiko. Kuringana na Minista wa UGIMA wa MWIRI kaunti-INI iyo BENARD WESONGA, arutwo aya makomete thibitari-inĩ 4 kuria marathie na mbere na kwamũkĩra urigitani. Kutoka hapo wakapeleka kwa hospitali zile nimetaja, na kwa saa hii wamelazwa kwa hospitali. Arutwo 20 nio mararigiterwo thibitari-inĩ wa Iguhu, Makiria ma 30 makomete thibitari-inĩ wa Kakamega, 31 thibitari-inĩ wa Mukumu Mission na angĩ 18 marathie na mbere na kwamũkĩra urigitani thibitari-inĩ wa Shibwe. Lakini kuna wachache wenye wanashughulikiwa saa hii na madaktari. WESONGA nĩ ugĩte ũthuthuria wa ithimi ũgũkorwo gĩtabanĩrio rabu-inĩ cia kaunti ya Kakamega na Nairobi nĩguo gũkũrana mũrimũ ũyũ KIRIGA. Tunangoja matokeo yake kuanzia kesho na ndio tujue hasa kiini ya hii ugonjwa ni gani. So far things are under control and I want to urge the parents not to be worried because we are in charge and we are under control. Handũ-inĩ ha KAUNTI-INI TV njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a.